controversial Ghanaian speaker Kweku Pepra, popularly known as Quotation Master. Abusuafo ene de wodi nsimbi ababetu edwa ede afa Prophet Emmanuel Bedu Kobi a oye head pastor ede Emma Glorious Wave Church International ano achese ne nsema wodi etu edwa nyinane ese yeah, it is time for Bedu Kobi's ministry to fall. That is wichiduma ebre aso se yeah papa Emmanuel Bedu Kobi ni ministry na sorry ni dwumede wodi se nyame nipa no ebre aso se ni nyina no chese sense hwinhwan ni tirase essence ni tirase chese wokọ back to the zero stage. Na denti na ema ye papa yi kasa ensewe anase quotation master de ensewe babetu edwa ebusuafo ye Euro 2020 football match yi a chese course so yi no nam so over the weekend ema ye papa Emmanuel Bedu Kobi ebebe prophesy ye efa ye Argentina ene Brazil wo mo match na wo mo ebo no ho na wo ka say Argentina ena ebereni I just wo share the vim and the vigor na ye papa yi de kasa na just wotimi wo say we die ambemu dia na ne Yankopon ena wo ye den wo di atro e de e kire Ghana for na ekoko wi ase na just Brazil ena ereni ye na 2 days later ena no so no obebe prophesy F5 England any Italy one more match no one and no so no say England ena ebereni ekoko wi achi na just say Italy ena one more efa kruwa eno na no na magana for e twade bonu se we die ekire se wonye nyame nipa we ekire se won free nyame because onkom hye nyina ntimi ambam saa na kotoko ne has for de enso so obebe hye onkom egu wanimu asese fumfram na Euro 2020 so eno so wo de wanim gwase asanso ababa betaye ye ekire ede a ene na wo mu hu ne se won free nyame enya de se nyame ene ne ekasa na emum eye wono a ne bosire muka ensem okoko kan ye na ankoye amfa amano na dodo na ekasa sanka wo kan ye se ohun ne se ananse wono do susu se ni ena wamfa nyame amata ho krampo dia anka wo munini ni asem ba se wodi nyame di bata ho ma ne hu se nyame na reveal e de a kire na ma na hu se we na be win na afi be kwa we eche na nipa na lucy na wasa aba the second time na wasa aba be kan na no susu nipa na lucy na che se akwa ye na da se nyame na etwa ntro anasem ono na etwa ntro no na quotation master e de ejina so e kasem eyemfumso bi a papa yi ana nyame nipa yi waye ede etie nyame enunti ena amasa enoma we nyina den ekọ eye eso ede etia na enunti na ne prophecies nyina no entimi ensisi eye eso na wode ne nsem no etu edwa no na chese wo kire mu ese boni a waye no e wo se wo mbra na ene wo memebe pa mu nka ne boni se ne ebe ya Nyankopon susu be hu ne mobo na ode a kire ne enoma bi wo ho wo se wo mo enya wo mo enye na enyi emfa every wo anya sa pan dia ene na chese ne wie ya eno no na nsan ne yebekọ akokenkan eye quotation master nensen na mekai mo ese ochade herbal center ene so yasema ye de adwumadie no eba ebebeso mom ochade ese yare biara edokro wo eye hunamu ede ye huhumu so ede otu ase deku eno ti fane number e wo screen no eso na ene no entwetwen eye enkomo na wo yare no ontu ase emfa emma na ye toa ensem no eso quotation master de ensem no etu idwane sei ene wo ka no sei I cannot state some of the mistakes on the air, but if he is listening, he knows what it is. So he should just come for us to help him correct those mistakes. For the past 2 years, he has never given any prophecy, and if he doesn't come for help, he will continue like that. And no and then someone what they ever was saying. I have said this before and I will say it again. This is time for Bedu Kobi ministry to fall. He knows what he has done, and if he doesn't correct those mistakes or come for us to help him, he will continue to go down. Now I'm fancy why and also so SM. I even asked him to come, so I help him. He brushes me off and rather made a video telling me that his church was now going to rise higher, but he should wait and see. This is just the beginning. I don't hate him, but I am just stating facts. And no any a someone what do to a jar and no I will say when they can ya welcome wakan or besan so esisu ebiem se ya papa Prophet Emmanuel Bedu Kobi ni ministry no dey say no yeah folia na folia and is a no ankasa enim
ade a waye wono anim de waye a enu ntine ema saa ye nyoma we nyina etoto no a enu ntine nkomhya wo hye no entimi enyeden ensi eye eso na sa wanhwe no wan correct ni mistakes no wan ba ama wo mo amboa no a ene saa na obekoso akwa kopim so obeko zero no oto aso ebie mu ana se wo kire mu a ye ne past 2 years ago ne nyoma bi a waye enu ena chese hante no ana se enu ena ekoso a edi eye na chi enti so betie no ewo asopamu a ene na chese watu eye anamo no waba na wakai emre bi a waka asasem wei ede ekire no na papa yi fa phone edisi nanim ye video se ane na asore kese na eye na enya de se na asore no ebekọ from the biara eda no ena wodi ejina so eka se say ohun ne se na asore kese na eye na enya de se ebafum a wei ene eho empopoye prophecies a all kan embem no eno ne ho mpopoye a ede edi mane hunu se ne fombo no eno a enu ti wontu eho anamo na ebusuafo ye busa se ye papa yi ye sha wode ne ho ehye enkomhye emu ye football side no ehu hia se uye nyame nipa na wo ye sofo krampo na eba ne football abokensi a ye kokobọ na na se ye kutu a ye akensi no ehu hia se sofo wode wo ho ehye mu ebi na ebie mu nsusu tie quotation master nsama wode entu eye eje ya na obi a wadi kan aka acho no na still won fi wo ehu hia se nkokoko tena eye radio so esa akokobọ eye esu ebie ma ye hunu se eye sei ni sei ena ekoso no nti ena ema ne nkomhye entimi ensisi so anam afani mi enu nyina no wo hwa ye wan ena ne nsem no nokure bi ewo mu anasa wan na ne nsem no okan ye no wan kan eye niye wagentwe no fabra ebebetu edwa otuma gh comment section like videos na share all the social media platform as media ene ekia sikapa dasene yebesan edi ehia ebi makram